Yes, reka mbasuzike mbifurize kugira ibihe byiza mwese aho muherereye, ikaze makuru hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi ku wa gatatu, ni tariki 23 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Mwese aho muherereye mbahaye ikaze muri aya makuru. N'amakuru araza akwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukaza kugaruka by'umwihariko imirwano irimo kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rurwanirira leta ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano imeze nabi, muri Kivu y'Amajyaruguru hose ibintu bimeze nabi. Mwese rero nizere ko mumeze neza aho muherereye, nizere kandi ko muri kumwe natwe. Nyandikira hasi aho ngaho umbwira uti turi kumwe 5 kuri 5. Niba kandi wamaze kugera hano, nyemerera uterekeho like yawe. Niba ari bwo mbere ugeze hano, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, kugira ngo utaha amakuru ajya akwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ubundi dufashe gusangiza inkuru inshuti n'abavandimwe kugira ngo amakuru agere kuri bose. Umeze neza aho umuherereye mwese, reka ibintu bigenze gutya. Ubundi amakuru uyu munsi turaza kunyarukira muri teritwari ya Walungu. Babwireye ko FARDC bongeye kugaba ibitero kabutindi ku barwanyi b'intare za Sarambwe hakoreshejwe drone. Turaza kurebera hamwe uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bitwaye kuri ibi bitero abagabwa uyu munsi. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira rwagati, mbabwire yuko hongeye kwinjira abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi bikaba byongeye kugenda abitera ubwoba abaturage batuye muri uyu mujyi. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira ahitwa Katogota, tubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye guhangana mu rugamba rukomeye cyane n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ahangaha by'umwihariko hongeye kugaragara abacanshuro. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanuye ibikoresho biremereye. Turarebera hamwe ibyari byo. Ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo bamanuye ibikoresho biremereye. Turarebera hamwe ibyari byo. Turaza kurebera hamwe kandi n'amasaha uru rugamba rwaramukiye ahangaha rwatangiriye. Turaza kandi kunyura cyangwa se kugaruka muri teritwari ya Masisi, turebera hamwe uko byifashe. Makuru y'ejo mu mugoroba nababwiye ko aha Masisi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira ibice bitandukanye. Turaza kurebera hamwe nyuma yo kwigarurira ibi bice, ese ubu situation ifashe gute muri bice. Turaza kandi no kugera Maniema. Ahangaha rero hatanzwe itegeko rikomeye kandi riremereye ryo gukuraho bariyeri zari zahashyizwe mu buryo butemewe n'amategeko. Turaza kurebera hamwe uko Igoma byifashe. Turaza kandi kurebera hamwe uko muri teritwari ya Rucuru ibintu bimeze, dore ko hongeye kuramuka imirwano ikomeye hagati ya FDLR na Wazalendo barwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe. Turaza no kugera muri Butembo, tubabwire ku bwicanyi bukomeye bwabereye ahangaha mu masaha y'urukerera. Mwese rero aho muherereye hose nongeye kubaha ikaze, mbibutsa akubana natwe muterekaho like, mutwandikira hasi mutubwira niba turi kumwe 5 kuri 5. Reka rero dutumikira abadutumye, ubundi mukanya nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
poromosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba se ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ikiganiro cy'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, icyo ukwiriye kumenya rero ni iki ngiki. Niba ufite kimwe mu bibazo batubwira hano, nimero abayiduhaye, fata iyi nimero uyihamagare cyangwa uyandikire, muhane gahunda, ugende bagusuzume, hanyuma baguhe imiti nawe wishyure ubuzima bukomeze. Hari abakomeje kugenda mumbaza ngo ese bakorera he, ngo ese barizewe. Fata iyi nimero ubavugishe, ugende ugeraho bakorera, ubundi baguhe imiti, ubundi wishyure, ubuzima bugende neza. Reka twanzike n'aya makuru yo kuri aya masaha kuri uyu munsi. Amakuru tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Warungu. Muri Warungu tubabwira yuko rero ibintu byongeye gukomera mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Abasirikare ba FARDC bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe hakoreshejwe drone. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara kubona yuko ari ibitero bikomeye byagabwe kuri defense yabo iherereye aha muri ibi bice, byaje gusaba yuko hakoreshwa imbaraga ziremereye mu rwego rwo guhangana n'ibi bitero byongeye kugabwa ahangaha mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Hanyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe rero icyo bakoze, bahise bapurika ya tekinoloji cyangwa se bahise bakoresha ya tekinike ikoresha tekinoloji ihambaye. Batangira rero kugenda abayobya izi drone, izindi bakazihanura. Birangira rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babonye yuko ibi byo gukoresha drone bitari buze gushoboka, noneho abatangira rero gukoresha intwaro ziremereye. Biravuga yuko mu gitondo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagerageje gusuka amabombe kuri aba barwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ku rundi ruhande abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo bakaba bagerageje kugenda nabo bohereza bombe kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire yuko aramukiye imirwano ikomeye, isasu ryaramutse rivuza ubuhuha, dore ko ari imirwano bivuga yuko yongeye gutangira ku isaha 11 zo mu rukerera kuri uyu munsi. Magingo ya rero urugamba rukaba rukomeje kuba urugamba, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bikaba bivuga yuko nabo bongeye guhamagaza musada wa snipers bakomeye cyane, ndetse ahangaha hakaba hongeye gukoreshwa n'ubundi ya tekinike yo kugenda bashwanyaguriza bombe mu kirere. N'ubundi ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba ahangaha muri ibice rwongeye kuzamura intera ku rwego rwo hejuru. Reka atwerekeze mu mujyi wa Uvira indani. Mu mujyi wa Uvira indani naho ibintu byakomeye, ishyamba ntabwo ari cyo. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byongeye gukomera. Abaturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira indani, ubwoba ni bwose, ibintu bimeze nabi.
mu mugoroba watambutse aha hongeye kwinjira amakamyo apakiye abasirikare yinjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Biravuga yuko hongeye kugaragara imodoka z'amakamyo 3 zose ndetse n'indi imwe ya kane bivugwa yuko ngo yinjiye muri uyu mujyi ipfutse impande zose. Bikavugwa rero yuko ngo aya makamyo yongeye kugaragara 3 yaratwaye abasirikare. Bivugwa yuko ari abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC bongeye kwisuka muri uyu mujyi wa Uvira indani. Hanyuma kandi bikavugwa yuko ikamyo cyangwa se imodoka ya kane yaje kugaragara n'ubundi nayo iri kwinjira muri uyu mujyi ngo ari ibikoresho birimo imbunda, birimo amasasu, birimo n'ibindi bikoresho bya gisirikare n'ubundi byazanwe aha muri uyu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kwitegura n'ubundi imirwano ikomeye. Ibintu bigaragaza ko isaha n'isaha muri uyu mujyi wa Uvira urugamba rugomba kwisuka kandi mu buryo bukomeye cyane. Ngibyo rero aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ibintu bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Ikindi kandi abaturage bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ubwoba butandukanye mu ijoro ritambutse. Nababwiye ko abaturage kubera ubwoba bw'ibitero barimo kugabwaho na Wazalendo zikagenda zibahiga, bamwe mu baturage ubu ngo biri kugera ku mugoroba bakinjira mu mashyamba akaba ariho bajya kurara, abandi bakajya gucumbikisha kuri bagenzi babo, abandi bakaba bakomeje guhunga. Ibintu ntago byoroshye na gatoya muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, tukiri muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero nyemerera twinjirane ahitwa Katogota. Mbabwire yuko aha ibintu birimo gutogota, amasasu arimo gutogota, bombe zirimo gutogota, ibintu byabaye imberenge, urugamba rwabaye urugamba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kumanukana ibifaru biremereye cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi ariko mpamvu z'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane aha muri ibice bya Katogota, bakabigaba kuri defense y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni defense iherereye ahanga. Ndagira ngo nkubwire ko mu bagabye ibi bitero ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, harimo igisirikare cy'u Burundi FDNB, harimo igisirikare cyangwa se abarwanyi ba Wazalendo, harimo abarwanyi ba FDLR nazo zongeye kwisuka ahangaha mu rugamba n'ubundi bongeye kugaba n'urugamba kandi rwongeye kugaragaramo abacanshuro nabo bakaba abongeye kugaragara mu mirwano yongeye kuramukira muri ibice bya Katogota. Ku isaha y'isa 11:30 mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 23 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 isasu ryari ritangiye gutogota muri ibi bice. Ndagira ngo nkubwire yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ibi bitero bakoresheje drone. Aha n'ubundi bongeye gukoresha drone mu kugaba ibi bitero, bikavuga ko ngo ari drone zari zifite ikoranabuhanga riremereye cyane, kubera yuko n'ubundi ngo aba bacanshuro abazanye drone zifite ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru. Batangira rero kuzohereza ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero nabo bakaba bongeye kwihagararaho ndetse no guhangana n'ibi bitero, dore ko bahise batangira n'ubundi gukoresha tekinike zo ku rwego rwo hejuru. Aha bikavuga yuko ngo bakoresheje tekinike zo guhanura cyangwa se kurasa
izi drone mu gihe ngo tekinike yo gufata izi drone bakazisubiza iyo zari ziturutse ngo iyi tekinike yaje kutemera neza, biza kurangira rero hakoreshejwe noneho tekinike yo kuzihanura. Ibintu byaje gutuma abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoresha intwaro ziremereye zirimo ibifaro byo ku rwego rwo hejuru, birimo kandi n'izindi tekinike, ariko kandi muri uru rugamba ngo hongeye gukoreshwa tekinoloji iteye ubwoba kandi iri ku rwego rwo hejuru. Ni imirwano rero bivuga yuko yongeye kuzamura intera mu rwego rw'uko aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ibitero ahangaha, bavuga yuko ngo abifuza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe babirukana aha muri ibi bice ubundi bakabyigarurira, bityo bikabahesha uburenganzira bwo gukomeza abazamuka basatira umujyi wa Bukavu, dore ko uyu mujyi wa Bukavu nawo uri muri tageti y'abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu rero bikomeje gukomera, urugamba rukomeje kuba urugamba, ndagira ngo nkubwire yuko urugamba rukomeje kugenda ruzamura itekinike na tekinoloji izo mu rwego ruhambaye. Reka noneho dukubutse muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Ku munsi w'ejo hagana amasaha y'igicamunsi nibwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uduce twa Katobotobo na Aruke two muri groupement ya Nyamaboko. Nyamaboko ya mbere ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utu duce ko twigarurira byaje nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahanganishije abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazarendo zitwa Nyatura. Akaba rero ari imirwano n'ubundi yongeye gukomera ndetse ikaza kurangira n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira utu duce. Nyuma yo kwigarurira utu duce rero ibintu byifashe gute, yaba mu rukerera rwo kuri uyu munsi, yaba muri aya masaha tugezemo? Icyo nakubwira nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe baramukiye n'ubundi mu bijyanye n'isuku n'isukura n'amaoperasiyo atandukanye. Aha by'umwihariko muri utu duce, muri operasiyo yabaye muri iki gitondo, abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kuvumbura intwaro zirimo imbunda zibarirwa hagati ya 13 na 14. Hanyuma kandi aha bakaba bongeye kuhavumbura amasasu menshi, bivugwa yuko n'ubundi izi Wazarendo zari zifite uduce cyangwa se aho zibika ibikoresho byabo. Akaba rero n'ubundi ari inzu abarwanyi b'intare za Sarambwe bagiye bavumburamo ibi bikoresho, bivugwa yuko n'ubundi ari aho izi Wazarendo zabaga. Ibi bice rero hakaba hongeye gusangwa intwaro nyinshi cyane. Magingo ya rero n'ubundi operasiyo zo kugenda hakorwa isuku n'isukura muri ibi bice zirakomeje. Ni ibice abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko bagomba gukoramo isuku n'isukura kugira ngo hongere hagaruke umutekano. Reka twihuse tunyarukire Maniema tubabwire yuko n'ubundi ibijyanye na bariyeri zitemewe hamaze gutangwa itegeko ry'uko zivanwaho byihuse. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ku rwego rw'intara ya Maniema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Rawamo Selemani Tairo
Kindu yatangaje icyemezo gikomeye cyo gukuraho bariyeri zose zitemewe zashyizwe mu mihanda itandukanye muri ibi bice. Izi bariyeri ngo zagaragarwagaho ibikorwa by'ubujura, ubwicanyi, ubusahuzi n'ibindi bitemewe. Ibi bije nyuma y'amarira menshi y'abaturage bagaragaje bakagaragaza n'umubabaro mwinshi batewe n'ubwinshi bwa bariyeri zashyizweho mu mihanda mu buryo budasobanutse. Abashinzwe umutekano bakajya bazikoresha mu buryo bwo guhohotera abaturage no kubasoresha amafaranga y'umurengera, kandi ngo bitari muri gahunda zemewe. Mu cyumweru gishize rero nibwo Minisitiri Lawamo Selemani Tayiro Kindu yakoze urugendo maze asura imihanda itandukanye areba uko ibintu byifashe, asanga hari ahantu hagiye hashyirwa za bariyeri mu nzira kandi nta burenganzira abazishyizeho bahawe. Ibi rero bikaba byatumye atanga itegeko ryihutirwa ry'uko izi bariyeri zigomba guhita zivanwaho byihuse. Minisitiri ashingiye ko bariyeri ngo zashyizweho zitemewe, yahise atanga itegeko avuga yuko ubuyobozi bw'intara ya Maniema bugomba gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo cyo gukuraho izi bariyeri zitemewe zashyizwe ahangaha. Reka twihuse twerekeze mu mujyi wa Goma turebe uko ibintu byifashe nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana amasasu menshi cyane. Ni mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 21 Nyakanga rishyira kuwa kabiri tariki 22 Nyakanga, n'amasasu yumvikanye hagati ya saa moya na saa tatu z'ijoro. Abo rero umutekano n'umutuzo byongeye kugaruka nk'uko amakuru aturuka mu basivile n'abayobozi baherereye muri bice bivuga. Ngo itsinda ritaramenyekana y'abakekwaho kuba ari abarwanyi ba Wazalendo baturutse muri parike y'igihugu ya Virunga batera ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Igitero cyabereye ku mupaka uhuza agace ka Mugungani muri Goma no muri grupama ya Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo, nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Y'imirwano ngo yari kaze cyane kandi amazu menshi yakoreshejwe, amazu menshi ngo yaratwitswe, hanyuma umubare w'abantu barapfa, ibintu byinshi birangirika. Ni mu gihe ariko ibijyanye na ripoti zijyanye n'ibyangijwe n'aya masasu yongeye kuraswa ngaha bitari byamenyekana. Ni mu gihe imirwano yari yibanze muri grupoma ya Rusayo, guturika kw'intwaro ziremereye n'izoroheje byateje ubwoba bwinshi mu duce twa Mugunga, Ndosho na Keshero, ndetse bikaba byaratumye abaturage n'ubundi bongera kugira impungenge z'umutekano wabo. Reka atwerekeze aha muri teritwari ya Rucuru turebere hamwe uko uyu munsi situasiyo yifashe aha muri Rucuru. Makuru akaba avuga ko aha n'ubundi hongeye kuramuka imirwano ikaze hagati ya Wazalendo bari kumwe na FDLR bahangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri parike ya Virunga hafi ya Tongo. Imirwano ikaze yongeye guhuza abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ihuriro rya Wazalendo na FDLR
ikaba rero yongeye kuba mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 23 Nyakanga muri uyu mwaka. Ni muri parike y'igihugu ya Virunga hafi y'ahitwa Tongo, ni muri sheferi ya Bwito mu karere cyangwa se muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatangwa n'abaturage aravuga ko imirwano ikomeye yibasiye cyane ahitwa Ikanyangiri, ni muri grupoma ya Tongo, ahitwa Kidodi ni muri sheferi ya Bwisha, ahitwa Kazaro ni muri grupoma ya Bambo. Amasasu aremereye nayoroheje akaba ubu tuvugana ngo akirimo kumvikana muri utu duce, bikaba byateye impungenge zikomeye ku baturage batuye muri ibi bice. Bakaba rero ngo abaturage batuye muri ibi bice bakomeje guhunga ahitwa Ikahunga, ahitwa Ibambo na Tongo. Abaturage ngo bakaba barimo guhunga mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Iyi mirwano ikaba ibaye mu gihe hari itangazo y'ubwumvikane kwihagarikwa ry'imirwano yasinywe hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe i Doha mu murwa mukuru wa Katari. Iri tangazo kandi rikaba mu byari birikubiyemo harimo gutanga agahenge, ariko n'ubundi iby'agahenge bikaba byamaze kugenda bishyirwa ku ruhande. Imirwano ikaba ikomeje kuba imirwano. Hanyuma reka twihuse twerekeze Butembo, ariko like zanyu ntabwo ndi kuzibona zizamuka, ntabwo ndi kubabona muterekaho like ngo nzibone zizamuka, ntabwo subscribe ndimo kubabona mwigaragaza rwose. ni munyemerere ruhasaho ngaho muterekaho subscribe ubundi nzibone zizamuka. niba utari wakora subscribe uyu ni wo mwanya wawe. Utari waterekaho like rero injira uhita uterekaho like, injira uhita uterekaho like ubundi nzibone zizamuka, ibintu bibe tayari 5-5. Reka twerekeze Butembo tubabwire yuko hongeye kuba ubwicanyi. Aha Butembo umupolisi yongeye kwicwa, umuturage arakomereka. Ni mu gitero cyagabwe n'abitwaje intwaro magingo y'abatari bamenyekana. Umuntu umwe yapfuye undi arakomereka, ni mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje intwaro bambaye imyenda idasanzwe cyabaye ku munsi w'ejo bundi ahagana mu masaha y'ijoro. Hanyuma rero akaba ari igitero bivuga ko cyabaye ahagana ku isaha 12:40 zishyira 5 z'ijoro. Akaba rero iki gitero cyarabaye kuri bariyeri ngo yitwa Akangote mu muhanda wa Butembo werekeza Beni mu majyaruguru y'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bitangazwa n'imiryango ya societe civile ya Burengera, ngo umupolisi wishwe yarashinzwe kurinda iyo bariyeri, naho umuturage wakomeretse akaba ngo ari umusore w'imyaka 29 wari umucuruzi. Umupolisi rero atakarije ubuzima ahangaha yitwa Amandorani, uyu akaba yarapfuye nyuma yo kuraswa n'abarwanyi bitwaje intwaro. Hanyuma Kambare Marikidogodo Heritier ucuruza w'imyaka 29 akaba yarakomerekejwe mu mugongo n'amasasu yarashwe n'abantu bitwaje intwaro. Bikaba bivugwa yuko ngo ababishobora kuba ari Wazarendo n'ubundi zagabye ibi bitero aha muri ibi bice. Umurambo w'uyu mupolisi rero ukaba warahiswe ujyanwa muri morgue ya Matanda. Hanyuma uyu muturage rero we akaba nawe yarahise yihutanwa gukorerwa ubutabazi nk'uko bitangazwa na societe civile ya Burengera.
inasaba inzego zishinzwe gukora iperereza kuri kora yimbitse kandi yihuse kugira ngo hamenyekane abagabye iki gitero kandi iryozwe. Reka rero inshuti bavandimwe mudukurikirana ku Ibendera TV, mwe mwari kumwe natwe by'umwihariko bashimire cyane, hanyuma mbatangarize ko tuganyiye ku musozo w'aya makuru. Ubwo gahunda za Ibendera TV ziraza gukomeza, n'ubundi makuru araza kugaruka ku mugoroba. Njyewe nitwa Mukada, mbifurize kugira ubuzima bwiza, abagiye mu kazi muhaye kandi muronke, abari mu zindi gahunda namwe zibahire, mwese mugire umunsi mwiza.